UMUTAHIRA TV. Inshuti za UMUTAHIRA TV, twongeye kubaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Uyu munsi rero twatekereje kubagezaho abami n'abaperezida bategetse igihugu cyacu cy'u Rwanda kuva ku mwami wa mbere witwa Gihanga Ngomijana, uyu wahanze u Rwanda, ukageza kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ikaze rero ku UMUTAHIRA TV, ngendi UMUTAHIRA Leonard. Uruhererekane rw'abayoboye u Rwanda bose kuva kuri Gihanga Ngomijana, uyu wahanze u Rwanda, kugeza kuri Paul Kagame. Hakurikijwe inyandiko z'abanyamateka bagarutse cyane ku mateka y'u Rwanda, usanga u Rwanda rwaba rumaze kuyoborwa n'abakuru b'igihugu 34, barimo abami 28 n'abaperezida 6. Aha ni uguhera mwaka w'igihumbi, aho inyandiko nyinshi zitajya zibasha kurenga ngo hagaragazwe iby'amateka n'imitegekere y'u Rwanda rwa mbere y'uwo mwaka w'igihumbi, cyane ko na Gihanga wahanze u Rwanda yayoboye guhera icyo gihe, bivuga ko ariho u Rwanda ruhera. Ibijyanye n'abami ntitubitindaho cyane, gusa turagaragaza uburyo bagiye bakurikirana n'imyaka bategetse. Uwa mbere ni Gihanga wa mbere Ngomijana, wayoboye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi na 91 kugeza mu mwaka w'igihumbi n'ijana 24. Hagakurikiraho Kanyarwanda Gahima, wayoboye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi n'ijana 24 kugera mu mwaka w'igihumbi n'ijana 57. Wa gatatu wayoboye u Rwanda ni Yuhi wa mbere Musindi, wayoboye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi n'ijana 57 kugera mu mwaka w'igihumbi n'ijana 80. Umwanya wa kane wayoboye u Rwanda ni Ndahiro wa mbere Ruyange, wayoboye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi n'ijana 80 kugera mu mwaka w'igihumbi 213. Wa gatanu ni Ndoba, wayoboye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi 213 kugera mu mwaka w'igihumbi 246. Wa gatandatu ni Samembe, wayoboye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi 246 kugera mu mwaka w'igihumbi 279. Wa karindwi ni Nsoro wa mbere Samukondo, wayoboye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi 279 kugera mu mwaka w'igihumbi 312. Uwa munani ni Ruganzu wa mbere Bwimba, wayoboye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi 1312 kugera mu mwaka w'igihumbi 1345. Uwa cyenda ni Cyilima wa mbere Rugwe, wayoboye guhera mu mwaka w'igihumbi 345 kugera mu mwaka w'igihumbi 378. Uwa cumi ni Kigeli wa mbere Mukobanya, wahereye mu gihumbi 378 agera mu gihumbi 411. Uwa 11 ni Mibambwe wa mbere Sekarongoro, wa mbere Mutabazi wa mbere, wayihereye guhera mu gihumbi 411 kugera mu gihumbi 444. Uwa 12 ni wa kabiri Gahima wa kabiri, wayoboye guhera mu gihumbi 444 kugera mu mwaka w'igihumbi 477. Uwa 13 ni Ndahiro wa kabiri Cyamatare, wayoboye guhera mu mwaka w'igihumbi 477 kugera mu mwaka w'igihumbi 510. Uwa 12 ni Ruganzu wa kabiri Ndori, wayoboye guhera mu Rwanda guhera mu 510 kugera mu 543. Uwa 13 ni Mutara wa mbere Nsoro wa mbere Semugeshi, wayoboye guhera mu mwaka w'igihumbi 543 kugera mu mwaka w'igihumbi 576. Uwa 16 ni Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, wayoboye guhera mu gihumbi 576 kugera mu gihumbi 609. Uwa 17 ni Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura,
wayoboye guhera mu 1609 kugera mu 1642. Uwa 18 ni Yuhi wa gatatu Mazimpaka, wayoboye guhera mu 1642 kugera mu 1675. Uwa 19 ni Kirima wa kabiri Rujugira, wahereye mu 1675 agera mu 1708. Uwa 20 ni Kigeri wa gatatu Ndabarasa, wayoboye guhera mu 1708 kugera mu 1741. Uwa 21 ni Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo, wayoboye guhera mu 1741 kugera mu 1746. Uwa 22 ni Yuhi wa kane Gahindiro, wahereye mu 1746 agera mu 1882. Uwa 23 ni Mutara wa kabiri Rwogera, wahereye mu 1882 agera mu 1853. Uwa 24 ni Kigeri wa kabiri Rwabugiri, wayoboye guhera mu 1853 kugera mu 1895. Uwa 25 ni Mibambwe wa kane Rutarindwa, wayoboye guhera mu 1895 agera mu 1895. Uyu yakorewe kudeta. 26 ni wa gatanu Musinga, wayoboye guhera mu 1895 kugera mu 1931. Uwa 27 ni Mutara wa gatatu Rudahigwa, wayoboye guhera mu 1931 kugera mu 1959. Uwa 28 ni Kigeri wa gatanu Ndahindurwa, wayoboye guhera mu 1959 kugera mu 1960. Muri iyi nkuru kandi turagaruka mu bijyanye n'uko abo perezida bayoboye u Rwanda nyuma y'irikwa ry'ingoma ya cyami. Turebe uko bakurikiranye, uko bagiye bafata ubutegetsi, igihe bagiye babumaraho, nuko batanu ba mbere muri aba batandatu bagiye bavaho. Mbonyumutwa Dominico niwe perezida wayoboye u Rwanda mu gihe cy'igeragezwa rya Repubulika ryabaye mbere y'uko tubona ubwigenge, nyuma kandi y'irangira ry'ingoma ya cyami mu Rwanda. Mbonyumutwa yayoboye u Rwanda mu gihe cy'amezi 9 gusa, kuva tariki ya 28 Mutarama kugeza tariki ya 26 Ukwakira 1961. Kuva ku butegetsi kwe byatewe n'uko atabashije gutsinda amatora. Uyu Dominique Mbonyumutwa yari yaravutse mu 1921, nyuma yaje gutabaruka tariki ya 26 Nyakanga 1986 aguye mu Bubiligi, ashingurwa mu cyahoze ari Gitarama, ahari hubatse stade yari yaramwitiriwe. Uwa kabiri ni Kayibanda Gerwari. Kayibanda Gerwari niwe perezida wa kabiri u Rwanda rwagize, akaba ari nawe wa mbere wayoboye kuva rwabona ubwigenge, ndetse ni nawe wa mbere wabaye perezida habayeho amatora. Kayibanda yagiye ku butegetsi ku itariki 26 Ukwakira 1961, atsinze amatora ayobora manda ye ya mbere kugeza mu 1965, ubwo yongeraga kwiyamamaza ariwe mukandida rukumbi, ndetse anongera kwiyamamaza ari wenyine mu 1969. Aho hose atsinda amatora. Kayibanda yayoboye u Rwanda mu gihe cy'imyaka 12 kugeza tariki ya 4 Nyakanga 1973, ubwo yahirikwaga ku butegetsi na Juvenal Habyarimana.
ndetse wari inshuti ye magara, akaba yari na minisitiri w'ingabo icyo gihe. Yahise afungwa hamwe n'umugore we, maze baza gupfira mu nzu bari bafungiyemo ahitwa Ikavumu hafi ya Kabgayi. Hari tariki ya 15 Ukuboza 1976. Bivugwa ko Habyarimana yabicishije inzara kugeza banogotse. Kayibanda Gerware yapfuye afite imyaka 52 kuko yari yaravutse tariki ya mbere Gicurasi 1924. Uwa gatatu ni Juvenal Habyarimana. Juvenal Habyarimana yari umusirikare ku ipeti rya General Major, akaba yari na minisitiri w'ingabo z'u Rwanda. Yagiye ku butegetsi tariki ya 5 Nyakanga 1973 nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Kayibanda. Igitutu n'amashagaga bye byatumye ahita abatizwa Kinani. Rimwe na rimwe bakavuga Kinani cyaniye abagome n'abagambanyi. Ubutegetsi bwa Habyarimana ntibwavugirwagamo, ndetse amatora y'umukuru w'igihugu nayo yabaga mu buryo budasanzwe. Ariwe mukandida rukumbi nyuma yo gushinga ishyaka MRND, ryari iryo shyaka rukumbi ryemewe mu gihugu. Juvenal Habyarimana yagiye akoresha icyari nk'ikinamico y'amatora, aho yiyamamazaga nta wundi bahatana. Amatora ya mbere yiyamamajemo wenyine na itariki 24 Ukuboza 1978, aho byatangajwe ko yatowe ku kigero cya 98.99%. Ayakurikiyeho yari ya tariki ya 19 Ukuboza 1983, nabwo bitangazwa ko yatsinze ku kigereranyo cya 99.97%. Naho andi yabaye tariki ya 19 Ukuboza 1988, byatangajwe ko yatsinze ku kigereranyo cya 99.98%. Uyu yari yaravutse tariki ya 8 Werurwe 1937, akaba yarayoboye u Rwanda imyaka myinshi kurusha abandi bose bayoboye u Rwanda kugeza ubu, kuko yayoboye imyaka 21 ategekesha igitugu kugeza ubwo yiciwe mu ndege yahanuwe tariki ya 6 Mata 1994. Ku butegetsi bwe buba butembagaye butyo. Uwa kane ni Dr. Sindikubwabo Theodore. Dr. Sindikubwabo Theodore, uyu yabaye perezida wa mbere mu mateka wayoboye igihe gito kandi mu gihe kibi cya jenoside yakorewe Abatutsi. Yumvikana ko nta n'umusaruro yigeze abyaza intebe y'ubutegetsi bwe. Sindikubwabo wari warigeze kuba minisitiri w'ubuzima mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kayibanda, yari yaraminuje mu by'ubuvuzi. Habyarimana amaze gufata ubutegetsi yahise ajya mu kazi k'ibyo yize by'ubuganga, akora mu bitaro bya CHK kugeza mu 1988, ubwo yasubiraga muri politike nk'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Nyuma y'iminsi 2 indege ya Habyarimana Juvenal ihanutse, Sindikubwabo wari ukuri inteko ishinga amategeko icyo gihe yabaye perezida kuva tariki ya 9 Mata 1994 mu cyari kiswe leta y'abatabazi. Mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, Sindikubwabo azwiho kuba yaragiye ashishikariza Abahutu kwica Abatutsi, ndetse akanashimira cyane ababaga bakora ubwicanyi cyane. Yahise ava ku butegetsi nyuma y'amezi 3 gusa ingabo za FPR inkotanyi zimaze kubohoza igihugu. Ingoma ye yarangiye tariki ya 19 Nyakanga 1994, ubwo yahungiraga mu cyahoze cyitwa Zaire. Yaje gupfira muri iki gihugu gisigaye cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
akaba yarapfuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Yapfuye ari umukambwe w'imyaka 70 kuko yari yaravutse mu gihumbi kimwe magana cyenda 28. Bizimungu Pasiteri niwe wakurikiyeho. Mu perezida wa gatanu Bizimungu Pasiteri niwe wahise ayobora u Rwanda nyuma y'ihagarikwa rya jenoside. Akaba yaricaye mu ntebe y'ubuyobozi tariki ya 19 Nyakanga 1994, ubwo yari afatanyije na Major General Paul Kagame wari Vice Perezida, akaba ari nawe wari umugaba mukuru w'ingabo. Pasiteri Bizimungu yayoboye u Rwanda mu gihe gikabakaba imyaka 6 kugeza ubwo yatangazaga ko yeguye ku bushake tariki ya 23 Werurwe mu 2000. Hagati aho akimara kwegura, mu gihe Charles Ntakirutinka wabaye minisitiri w'ingufu mu mirimo ya leta no gutwara abantu, ndetse akaba yaranigeze kuba minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage mu gihe cy'ubutegetsi bwa Pasiteri Bizimungu, ndetse bakabira rimwe ku myanya y'ubuyobozi. Mu 2001 bafatanyije n'abandi bantu batandatu bashinga ishyaka Taderi Ubuyanja, mu gihe uyu Pasiteri Bizimungu yahoze mu ishyaka rya FPR Inkotanyi ubwo yari perezida. Mu kwezi kwa kane mu 2002 nibwo yahatowe muri yombi bazira ibyaha byo gukwirakwiza ibihuha mu baturage hagamijwe kubangisha ubuyobozi n'amategeko y'igihugu. Bashinjwaga kandi gukorana inama rwihishwa zari zigambiriye kubangamira umudendezo w'igihugu no guteza amacakubiri mu Banyarwanda. Bahise bagezwa imbere y'urukiko maze Pasiteri Bizimungu akatirwa imyaka 15 y'igifungo, ariko aza guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku wa 6 Mata 2007. Mu gihe Charles Ntakirutinka we yakatiwe gufungwa imyaka 10, igihano cye akaba yaranakirangije tariki ya 1 Werurwe mu 2012. Uyu mugabo Pasiteri Bizimungu w'imyaka 66 kugeza ubu ni nawe ukiri ku isi mu baperezida bose bigeze kuyobora u Rwanda mbere ya Perezida Paul Kagame uyobora kugeza uyu munsi. Nubwo uwo mugabo Bizimungu akiriho, ariko kuba yarakatiwe byamwambuye uburenganzira bwo kongera kugaragara mu mirimo ya politike. Ku mwanya wa 6 haza Paul Kagame. Perezida Paul Kagame wavutse tariki ya 23 Ukwakira 1957, niwe perezida w'u Rwanda kugeza ubu, akaba amaze imyaka 16 ayobora Abanyarwanda. Ni nawe perezida rukumbi umaze gutorwa kenshi n'abaturage, ahatanye n'abandi bakandida, kuko abandi bamubanjirije wasangaga biyamamaza ari bo bonyine. Kwa 6 tariki 22 Mata 2000 ku isaha ya 5:45 za mu gitondo, ku isaha ya hano i Kigali kuri stade nkuru y'u Rwanda, stade Amahoro i Remera, Paul Kagame wari Vice Perezida w'u Rwanda icyo gihe, nibwo hatangajwe ko yagiye mu ntebe y'ubuyobozi nka Perezida wa Repubulika y'agateganyo nyuma yo kwegura kwa Pasiteri Bizimungu. Aha yaragiye kuyobora inzibacyuho nyuma yo gutorwa n'inteko ishinga amategeko. Tariki 25 Kanama 2003 Paul Kagame wari umaze imyaka 3 ari perezida w'inzibacyuho yatowe n'abaturage, yemerwa kuyobora manda ye ya mbere y'imyaka 7 yarangiye mu 2010. Tariki ya 9 Kanama 2010 Paul Kagame yatorewe manda ya kabiri irangira mu 2017. Muri uwo mwaka yahatanye n'abakandida aribo Dr. Frank Habineza w'ishyaka
BGP na bwana Philippe Mpayimana birangira Perezida Kagame atsinze amatora ku bwiganze bwo hejuru. UMUTAHIRA TV.